Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Lakha Krisir Kep Dhansari Constituency APSL Siamai Phu MS Tokbi Amithangasa Hemalong Perang Kemai Kangni. Dhansari Constituency APSL Siamai Phu MS Tokbi Lapen Duarbagri Constituency APSL Siamai Phu Mondor Singh Tipen MS Tokbi Amithangasa Hemalong Perang Kemai Kangni. Bangsu perang Kemai Kangni Nangkok Alam Theke Lapu Henlo Kedam Tang Inut Angjir Morning TP Aphan Kiduk Kilak Araraphan Sakuria Menpen Tangka Lak Laki Enpo Menpen Hem Kang Sam Kibeng Lake Mesenlo Setami Laino Dwet Kali KAC Kacharia Bangpu CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Bida Singing Leng Lapen Alangli Ristang Hoa Phanta Neping Nang Nangji Athema Morning TP Derle Latum Adai Kidukali Pusi APSL Sia Songpen Jongpon Lapen MS Tok Bipen Kaningje Pontuke KAC along HAD Minister Jogen Mohan Pustami Pia Potsi Amek Jangarat Loma Non Karbi Anglong Aduya Hoya Lama Puthak Kiprung Sai Sitami Langdun Ding Lasi HAD Minister ke Karbi Kalidera Potsi Karbi Kisung ke Thegdunlong Lederlo Amek Jangarong Lopusi Jongpon Lapen Karbi Anglong Arat ke doana bang Khaya Phan Kipahaya le lupusi rara phanta pachinipon lasi non pen ke Karbi Anglong ara do anta ning chiroira APSL sia song wang petnon chi song ra pet nang pusi ning jepon lapen lakhain kora trok dor bogri constituency APSL sia maipu mondor sing ti lapen lapu lakha Krisir Kep Dhansari constituency APSL sia maipu MS Tokbi pen pusitami KAC Kacharia Bangpu CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MP Horan Singh Biaphan Kipachini ke Nanglitum Karbi Anglong Raraphan Kachinek Kahulo Kam Ki Klempon Bomlang Lipute Nonamat KAC Arpupen Chio Nonposi Pachinipon. News Text Report Karbi Anglong News. Akan sini dalam Karbi Anglong Raraphan si Kipachini don alam phela phela non Kajong pini done kine ho dordoli lahorijan election hi pualam apransi la mange election mange mesen na hai sida me election di apor bang kosono lake MP election nangte bokan lo lake BJP to vote nangke hangi apransi election alam claim chop athamne la to election di panang le chu gedam tang MBC election apran ta claim un yeah. My MLA Haidar Akibenda dom election da claim sidame la bangke isi jaya diversion jaya BJP atum Karbi Anglong long kam claim piglo ahoy dui chirai ulo ko kan lake rada khan ameke palu asai si claim da laurizan doldoli riza mangai latum election ulo andar like Karbi Anglong arlo masidolo sidame halapu kandoli ge emethanga border ningo CM to anda chibiji thare ladak kheta nalam do lazini to mange pudunji ke lalo APSL se song ben ke non la April ko pisi alam na klangji ma la se chong hong chalo chujeng ejeng da bad jer da long le cheta pithek thepu alam kan na hok te ma la se tum kang hong do APSL se song ben ke jong si chujeng ejeng ba Budget attack long lena and that potante APSL si asong bentame intang rak cisong nang kokko lake apor si tumhanang khan ko lasi rara tum mang manghudun ri lape non BJP tum ke claim asai kabe ong si ke claim tablo la hai ke iphan na pamang hu khan cho lasi non nangali ji MP election tame ne padinamo elo Karbi Anglong ara tum sita Kuku atau menanjak sedame cingbe dundera elong wet ki third tip APSL se song long nang third don tip nakarja don tip dia pansi nini to mehin bentame nani to hana tuni ngilo pansi nilam the Dongkamukam Agricultural IB along Westis Company atum pending kan Krisir Kep Kechok Katalondun. Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Agricultural IB along Westis Company atum pen patir pi ponsi was signify hiniarnian ningkan Krisir Kep Kepling mati 19 birth anniversary talonpon.
bangso katalon ponalong biha teron pensi mai chipahem pu pon lapen japon linsi lasonsi bangso mayalong alihiamana pengpen Bikram Singh Hansi Diamond Director Kiram Singh Terang Star Director Bor Singh Hansi Chandra Singh Hansi lapen claim rapet dam rapet atum chitong dunsi ing samjin pen mai pichun pon. News text report Karbi Anglong News. Mana jadi tuh kemas pun mengalak dulu ya. Itu company pinila so university lang ngadito ang ron ano tinabang ko bangko kanda laban kapitin la west Karbi Anglong is west pangron west pen la ili tum Karbi Anglong akang itu an bang kaddo ko pan bang tari tumang ke mana vestige long bang si ano tinabang ko bang kita mitang career build up si mitang mana independent dia mitang to medi mana pa po pan hanang ne di thang pilot ko jinon litum la kaddo ko maximum itum Karbi Anglong ta charge ye to pilot ma maximum Karbi Anglong ta itum kitang me to pilot on ke samne kaddo ko beta sa puri habe di angke non hala sago ar lenga bang ala high school na tumhan di non tumang ke isi mission la je kaddo ko be la Karbi Anglong yuro tumhan bang ka jadi tum isi tower mission paklang konsep tumhan ba isi amdeng mission pale tumpen mitang hem career build up jikan bang si tumang la mission na tum pon bong lapen bining la ni country sirkap lanang litang lo mas non bang tum anso se achi mana timu be jing itu vestige long pen aso timu long pen itu mangke penang ana teman bangke eka percikan laji pusingan ba itu pidi jecak tanglo la pen non ke bangye frank 2024 plus so aningkana bangke birthday bangke la so bangke anso se growth bangke long pon alito adalah vestige company long son ko ano hormu long pon la pen ko pipi hormu long pon vestige marketing private limited long nang litum langdam pada hormu bangke 350 plus product nang litum longji la bangke vestige methang manufacturing product la hai asolo ko nang litum long si ini groceries items pini langdam ji ko nang litum ada best deal ko itu extra mana kapre company pe nikum tayab do ala penyong silang litum langdam pada suri hini plus product long pon West Karbi Anglong quarter mate harong kilok aron ripen ki phura jowang setame ki pon pati horno da phisi tame ke AC atum ame kawiason chikrongda West Karbi Anglong hamren arting block 1 along arona tengpen ki phur pen ki jorponji aphan mines and mineral department pen contractor Priyanka Priti Borwa phan trokep lapen ke AC atum phan plikep ki longdunji pupen hukum pipon pen jorpondo Sitami nona bangke aron ripen Suching constituency arlo lapen hamren constituency arlo along bangso harong kelok aron ripen ki phurpen atrak ke pon pati hurno ta fisitami ke siatu ame kawiason si chikrongdet mate bangso aron ripen ki phur antami ke siatu tong hukum ki pima pota ratatumpen chithanrenti bangso hut lakhain koi boithalang so MLA Rup Singh Teron kaning je tengke arting mate block 1 pen anpar ke bangso quartal mate harlong ke lokki phur jia phan hukum awi pata pachini pon sitami nona bangke arting pen te angtan pen ki phur si kilit parason si thek ponlong lapuana phisitami forest atom sitami kelang dundinga bangke kopia potlo puta pachini pon mate forest atom tong hukum kipima mate KAC atum luma puta hamrenara atom pen lamthi karju pedopon News text report Karbi Anglong News dak ke klem bon abang putung song song na ba ching wai bang puthe da la bang te order da ko pose order da teng be bang pulo bom lo asa pa along aprega prege put tu pa bang la bang la contractor tum ke klem ba tum abang se tum besi ke chini po basically ke actually ke halong lo ke put ke si area do la so area teng be put choding e tiblu bang ke ta lo ka pre pen collection bang ke ko so men collection bang ke la bang ke details bang ke nang tum tan thek da pola bang Kowe aklim keron nihang Karbi rong sopi nohor janalong wo signify hiniar nigang sampor bhai ki thomapor nihang Karbi rong sopi nohor janalong KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen KACEM Amor Singh Disotum akira palesi rong phorong Nagalena hoikido arong atuma phan idon pen rong phoke ba kowe aklim pajerdon lo Bipol diso thangsing timung lapen arisang hoatum Daniel Lingti ratsai klembang phuning ding Sonjoy Teron BLCC Chairman Prakash Terang KSYCMIPU SGB lapen anparta GBatum arideng pensi kowe aklim rondun alhiya tumpen lam theke thandun lake labang so kowe aklim choe pen moki derki alilong ikpopu than pachini pon lapen rongara tumta KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen KACEM Amor Singh Tiso tuma phan akiro pajerpon kibang jiarnita ansose akirap kelong jia phanta chuning ripontu News text report Karbi Anglong News
Labangso kedo arong men thani tha Nihang Karbi Anglong pini nangle tumpan kowe aklim nang pali lo labangso kowe aklim ko masinang tuman nang kerap ikla Dr. Tuliram Long Hang Pen Omor Sing Kisu Sinili Tumhan Labang Soko Bia Rona Pajir Iglo non nangle tum rong ka la nangle tum nong ke deng long ke Nili Tum Edona Long Rong Pokep ke Citang Iglo Nang Pilo nangle tum labangso arong ke pathir tang ningkan kwan do la Ningkan Hini Dolo lapen non nangle tum ko pilo mane sarkar pharma council phan ka chahan kang tum mane kerap ke long ji kang tum opini lam the ji pachini dung tum doima Oh Nili Tum Kichu Hang Du Ning Hang Ke Lahen Lo Nili Tum Ke Ladak Ke Rong Kimia Pot Lasi Nili Tum Ke Thang Nata Kerap Ta Ave Pinlang Lasi Nili Tum Towar Ta Ave Mi Ta Ave Miri Hing Ave Lang Ta Ave Nili Tum Lang Ta Sumpi Lapen Ke Nili Tum Hem Ta Adon Tin Ke Chikim Etek Te Ajoy Ni Ting Tini Ta Chilong Tek Te Laso Posi Nili Tum Ke Mane Nangrap Posan Te Ning Samji don kwan bak do lo non labangso nihang kar birong so pilong ke pathir tang ke Don Paroy Nilo non maki do ke di Tangte logo Charlie hem la pen ke silang hem la hui war side. Si Kachilang Hem Ke No Namat Ke Avelang Sita Loga Charlie Pan Bang Ke La Longki Ki Alang Di Si Non Private Dak Nang Kampu La Si Dak Adung Naray Tum Sumar Ina Bainis Tami Dak Si Alang Tum Chutoy Dun Apla ok chumpran asong atumpen Assam Rifles CRPF lapen Assam Police arideng risim kangtang kajehodaidam. Wo signify hiniar ni Bukajan Police Station along Assam Rifles CRPF lapen Assam Police arideng Adivasi People's Liberation Army atumpen risim kangtang mate hili kajehodaidam. Sonsi kadokabi bang thongkep rasir kep lapen risim kangtang hele AK-47 rifles, handmade rifles, thongkep raisi pistol lapen hand grenade hini jehodai pon. Bang so risim kangtang kedeng amayalong Inspector General of Police IGP Dipjyoti Mukherjee, IPS Central Range Nogao Superintendent of Police Karbi Anglong Sanjeev Kumar Saikia penang anman ke do atum chetong dun. Abla ok chumpran asong atumpen ke hangpon atengki Land Patta Autonomous Council Scheduled Tribe lapen T Labor Weg ador pabat pon nangji pusi sorkar athengno ke hang pedupon. Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News. जोहार नमस्कार मैं आदिवासी पिपल लिबारेशन आपला एनादेखो साइल मुंडा और आज आम विभिन्न समस्यार समाधान क्षेत्र में आदिवासी जनगोष्ठीर स्वार्थर कारण आम जंगलत गई और आज मूल खुटित आम घूरी विभिन्न शिकी आसो और पुलिस और कार्बी आंगलং पुलिस और बुकाजान SDPO और कार्बी आंगलंगर SP महोदय और आसाम राइफलर CO আৰু আমাৰ মেজাৰ তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি আজি মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গতিকে অসমত আমি আমাৰ যি দাবী আছিলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি মূল সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাবিলাক আমি কাগজ কলমৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিমকৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমাৰ যি মূল ডিমাণ্ড আছিলে ST আমাৰ লেণ্ড পাট্টা আমাৰ চাব মজদুৰবিলাকৰ যি 350 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা আৰু আমাৰ যি অট'নমাছ কাউন্সিল সেইবিলাক আমাৰ দাবী আছিলে সেই দাবীবিলাকক লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু গতিকে মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আমি এই শান্তি বাৰ্তাৰ যোগেদি আমি অসমৰ লগত অসম চৰকাৰৰ লগত যোগদান কৰি আমি অসমৰ বিকাশৰ ৰাস্তাত যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আজি কিমানজন সিলিন্ডাৰ কৰি আছে আজি আমি 39জন সিলিন্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু আহিব আছে নেকি আজি আৰু বিভিন্নজন আছে আমাৰ 40জন আছে তেওঁলোকে কিছুমান জেলত আছে আৰু কিছুমান মানে পেলাই আছে কিয়কি মাজত আমি 26 জানুৱাৰী আমি মূল খুঁটিত আহিবলৈ কাৰণে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান সমস্যা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইফালে পলাই যাবলগীয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকক নিশ্চয় মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিব আজি কি আৰ্মছ দিছে আমি AK-47ৰ পৰা লৈ কিনে হেৰিনলৈকে আৰু পিষ্টলৰ পৰা 31 পিষ্টল 31 দিছোঁ আৰু তাৰপিছত গ্ৰেনেড আৰু বিভিন্ন গুলি